thuse ka ko e be re ba re itebaganya le bone ba cancel ba nkileng ka bua le bone ba leng gore nkile ka bua le bone gape ka nna le bone mo dinakong tse di hitileng even before I came here gore this is what we should do and re tshwanetse gore re nne le boot camp so a re tshwaraganeng re bone gore re ka thusana yang gore re kgone gore re tswelele mo so se leng gore re tshwanetse gore sete gore boot camp tsa rona re itebagantse le boot camp yone ya broken crayons e leng gore e tebe e tshwarwa ka April mo ke retreat for 2 days maybe and then boot camp yone ya the discipline academy e leng gore it's open for Botswana and bana ba chobe hell le bone bana ba chobe e se bana ba chobe hell e lone re dira ka di holidays tsa ga July so rare ha gona le batsadi konte ko a batlise bana le bone ba kopane le rona gore re kgone go thusa bana ba kana re kgone go thusana re le batsadi mo Botswana ba thusana le ene the Miss Chobe Tourism Trust mabuta ke batla go ngwe re lebelle thobo e leng gore le tsamantse le itemogela ha e salang ka le simolola lenaneo la lona gore maduo ke antse jang ha le lebile bone boitshwaro jwa bana le kgolo ya itsholelo teng ka go Chobe through your name is Chobe Tourism Trust ha ke lebella ke tsa ke re go ta teng ke buile gore re na le tirisano mmogo le ba sekolo sa MBA Academy so re le ka bojothe gore re go kutse dikgang tsa unemployment go Chobe tse leng gore bana ba banyenyane ba na le bana mme ga ba itirele sepe mo botshelong kana ga ba itsetse ka sepe mo botshelong bangwe ba sala ba tlogela sekolo ba la bo form 3 bangwe ba hebitse sekolo ba ba form 4 gona na ga ba irisepe so what we are doing re le ka gore ba tsenye tsone dikolo special for tourism related courses gore ba kgone ba itshetse because ke yone e leng gore e gaugi ha re lebeletse ko Chobe ka gore ke dikgang tsa tourism ko Chobe so re ile ra isa queen ya rona ko sekolong for 6 months o heditse gona na ha re bua ka motho e leng gore se le guide and then ba bangwe ba kota se re le ka go ba bulela di business through SEPA registration companies gore le bone ha ba tswa ha ba kgone go tender kana ba isitse sente ka botshelo jwa bone and then ba ngwe hela lo re ba ise gone go bo driving schoolong gore ba ya kgona go tokagatsa matshelo a bone gongwe ba ka kgona go bona ditiro tse di maleba ba after ba sana ba dira tsone tse ke dimensioneng tseo ba bangwe ya lo ra ba support yana ha rena le bo fashion show ha rena le tsone di events tsone tsa mohuta go gore re le go booster di business tsa bone gone go Chobe like our fashion designers re le ka our local creatives, let me say that, gore ba le ka ba showcase their talents, especially our performers and our designers gore le bone di bonale gongwe ba ka tswa ba itshella sengwe afterwards le netefatsa jang gore kgotsa ke eng se leng gore gongwe la se dira go netefatsa gore go nna le kakaretso mo maneneong a lona gore bane kgotsa banana ba teng ka go Chobe botlhe ba akarediwa mme bile ba utlwa le molaetso e leng gore la o gasa le dithuto tse leng gore la di ba naya mo maneneong a lona e leng gore a farologane a se tsang go a bua a ba tswela mosola re ruta bana ra tsamara le go dikgaolong gore ba kgone go itse gore gona le sengwe se se iragalang go kasane re le banni ba Chobe e se ka nna so sa mo toropong hela kana ka se ka nna so se konte hela ba ba sena mmadi yana re le ka gore re ba thuse gore re dire tsone di boot camp tseo for free they should come for free and register ba ngwe ba ileng gore ha ba kgone go register go mabonte mme ba eletsa o itlhela ha ngwe Miss Chobe Tourism e ba ra re nya mme ha o sa kgone go dira se at least meet us halfway so that we can help you and because re kgona go bona gore ona le keletso so that we can help you na o le ngwana kana monni wa Chobe e leng gore o go dikgaolong kana ha o kgone go dira se e leng gore wa se eletsa e le ka thoko somehow ha maragonyana ga lo ile wa bua jalo gore le thusa bona banana ba go ka simolola dikgwebo tsa bone go registera dikgwebo jalo mme ha le fetsa go dira jalo a la tlelela tedise go bona gore dikgwebo di dira sentle le gone gore gongwe a bana le botlhoki bongwe gale a e ka tswa ile botlhoki jwa ithutuntso ya tsa kgwebo a e ka tswa ile kgantsa madi a e ka tswa ile kgang dipehela tse ileng gore gongwe ba ka tswa ba itemogela gone go leka go ba thusa go godisa dikgwebo tsa bone a latle le dirisa yone tatediso eo mara ra leka ka bojothe gore re ba thole gore a mentse go a tswelela gore a mo kgonne go hetsa sekolo a mo kgonne go bona se leng gore re leka go thusa ka sone mme hela ke re wa itse gore le thoka la madi sometimes because our project in cha
our trust e ntšha, so re leka ka bojothe gore re ba thuse ha e leng gore re kgona teng gore le bone ha e le gore go na le bangwe ba ba eletsang gore ba ka thusa bone ba ba thuse bone through us kana ba re letse ba re mme re eletsa go thusa semangmang ka re mone go go wena a dira se 112 if wena o na le tlhoko how can we help you gore o kgone o thuse bana bao se le se dirang Mabutha ke selo se e leng gore se botlhokwa fela thata mo tšhabeng ya Botswana mo bananeng ba teng ka go kgaolong ya Tšhobe jaanong ha re bua ka sustainability ke eng se e leng gore gongwe la se akanyetsa kana la se dira mo nakong ya gompieko gone go netegatsa gore se le se dirang maitlamo a lona a nna a e leng gore ke a se nnela ruri ebile a tlise diphetogo tsa se nnela ruri mo kgaolong ya Tšhobe emma yaka ke ne ke buile lantha ke buile gore ba ile ba ra amogela so gantsi o ithela re le ka go partnera le bone our local business people gore ba re thusa ha re sa kgoneng teng yaka ha ngwe re na le boot camp yana re kgona go kopa lehelo mme ba re le neele hela for free gore nya mme tsa lehelo ke le dirise ba re thusa hela ya lo tota mo ngwe re tsamaya mo ministering yaka ke re wa child welfare re ba kopa gore nya mme re kopa bana ba mohutao re ba fe mme ga banke ba re tsenya dingalo yaka bo mabuipela go last time when we planning for our horticulture project ne ke bata our young mothers ba eleng gore bana le bana mme ga ba bereke ga ba iresipa bana bokgoni ja gore ba ka fida bana kana bone ba itshetsa mo botshelong so ke ne ke tsamaya ke ba kopa yana gore ke kopa gore le rehe bana yana re tsamaya re berekisana le bone helana mme ba retsa yaka ke ne ke mention nna gape gore le our kgosi Simvula ke ne ke ile go go ene ke mo kopa gore nya mme ke kopa gore mo kgaolong ya lona le nga identify le bana ba eleng gore ga ba ikgone kana our young mothers kana bana ba eleng gore ga ba tsana dikolo ba heletse ka form 3 ke tsa ke re le utile gore last year re na le bana ba eleng gore ba tsedi yu ba le 74 just imagine ngwana tsa yu 74 kana yo ra gore ga ena go dira sepe afterwards ga ya go ya sekolong so afterwards ke a gona sepe sa se dirang so re leka ka bojothe gore at least re leka go thusa bana bao re kopanne le bana bao le our community le bagolwane ba rona mo isagong le ka tlamelwa ka tselentseng jang gore le kgone go tswelela le ntse le le mo maitlamong a lona la diragatsa ka botlalo nna ne ke re ha re ntse re tswelela a re ha ke tsena ke kokota a ra amogelweng because ga ke dirile our MAITSEBOA Tourism Trust leina hela ke direla le bana ba rona ba eleng gore ba lathegile ka nako tse ko Tšhobe ke direla le bana ba rona gore ha ba itsetse sepe ka nako tse ko Tšhobe ha re lebile ana gampe kwana go na le nako tse eleng gore bana malatsi ana o kgona go utlwa go te ngwana o itsetse botshelo a le monyenyana o boiputsa gore ngwana o wa ya itsela botshelo a le monyenyana ke tsone dikgang tse eleng gore ba thoka ke tsone dikgang tse eleng gore ba feile ko sekolong ke tsone dikgang tse eleng gore ga ba uti kana ba ke di-drugs yaanong ha e re ha ke tsena ke kokota botsadi kana bogolo a ke amogelo ke le itse hela gore re leka go thusa bana gore bana ba ska ba lathega because future ke a bone at the end of the day e re future e le ya bone ke boammaaruri ke dumelana nao gore bana ba tshwantse gore tota ba tlamelwe ra leboga fela thata ga re bona mananeo a tshwana le bo kgotsa makgotla a tshwana le bo MAITSEBOA Tourism Trust a ntse a leka ka bojotlhe gore banana ba lefatshe leno ba tsosolodiwa ebile ba supportiwa gone gore ba tle ba kgone go tlamela le lefatshe la bone hela ka bophara tla ke go lebogea wena mme Mabutha Emma ke a leboga le nna thank you for having me and God bless you thank you so much Motswanetso yole ele mme Itumeleng Mabutha ene le mosimolodi wa MAITSEBOA Tourism Trust a bua jalo ka gore ke eng se eleng gore ba se dira a bolela jalo gore ka ko kgaolong ya Tšhobe ba tota ba bereka ka natla gone go diragatsa kgotsa gone go netefatsa gore banana ba teng ka ko le bana ba teng ka ko ba tlamelwa ka tsela e leng gore ba tla kgona gore le bone ba kgone go tlamela setšhaba ka kakaretso dikgang di a latela kana